zaista jedina moja. Kad se život pogleda i sa one tvoje ljepše strane, vidiš da je zaista trenutno. Ovo naše vrijeme koje živimo je i dobro i nije. Zavisi šta u njemu radimo. Znam jednu stvar. Ono juče što sam radio nije prošlost. Kad preselim, to prošlo me čeka. Ljubavlju istrošena ova tijela od zemlje, kako li podnose udarce života. Ko grumen zemlje nas voda nosi sa izvora do morske obale. Kroz brzake, virove, klisure, od grumena sa izvora dođe sitni pijesak na morske obale. A vidjela si, na ovom svijetu nema riznice nit blaga da nisu po njemu polegle zmije. U tim borbama mi smo samo šegrti mudrosti, strpljenja. Čekat se ne zna, žurit se ne smije, a vrijeme je samo dok ga ima. I zato, kad ljudi budu tražili spas u molitvi, ti potraži hlad pametna čovjeka. Opet je jedan novi dan i skriveni znakovi i prijašnje zapovjedi te savjeti na gluhoj zemlji što skriva one što htjedoše da žive, al preseliše, odoše. Sad nek svako u sebi prizna kome pripada vlast. Nije to javno, ali javno je. Ti nisi ludak što zatvara uši i uzima porok da ne čuje proroka. Pa obećano je da ustaćemo, imena mi ustaćemo i iz lavirinta vremena odgovaraće i iskihaće kogod je disao. Reci, šta je ispred tebe? Prostor pun punog prostora, a iza samo tvoje rođenje i brzo odmotan film. U ostatku vremena u svemu otkrivaj Božije. Pričaj, ukazuj, zbilja ima, vadi trunje iz oka, ma potop samo što nije. Il šuti, ti slab dotičeš blago, iako je sve tako prosto, ne znaš jel baš išta do tebe.
vaša djeca nisu vaša djeca. Oni su sinovi i kćeri života koji žudi za sobom. Oni postižu, ali ne preko vas. I mada su sa vama, oni vam ne pripadaju. Stoga dajte im ljubav, ali ne i vaše misli, jer oni imaju svoje vlastite. Možete udomiti njihova tijela, ali ne i njihove duše, jer one borave u kući sutrašnjice, do koje vi ne možete čak ni u snovima. Možete se truditi da budete kao oni, ali ne tražite da oni budu kao vi, jer život ne ide unazad, niti stoji. Vi ste lukovi sa kojih se vaša djeca kao žive strijele bacaju u budućnost. Strijelac vidi znak na stazi vječnosti i on vas savija svojom moći, da bi njegova strijela otišla brzo i daleko. Neka vaše savijanje u strijelčevoj ruci bude radost, jer mada on vodi strijelu koja leti, on voli i luk koji je postojan. Hafize moj, ja nisam nekakav vjernik. Imani velike legende, da su Davuda nevidljivi služili, da davno nekad Sulejman s mravom prozbori, da samo što s Nuhom bi potop preživi. Al reci mi, gdje su te pouke danas, u mojoj svakodnevnici, u praksi? Kad je hodža moj postao pravi imam, ovako me poduči. Nahrani male Božje robove, odnesi na mravinjak kocku šećera, potom pomiluj dijete i vidjet ćeš, kad budeš u molitvi da si dobar, dobit ćeš signal, kanuće suza. Zatim nasmij se konačno svojoj ženi i po ovoj logici dalje ustraj. Potpisujem da će jedan veliki mrav postati tvoj jaran i da će sve one davne legende smirivati tvoju dušu i biti tvoja praksa. Upoznao sam ovog čovjeka koji zna tajnu vedrine, a da znaš kako je trik jednostavan, smrzao bi se. Čovjek ima stanje uvijek dovoljnog svjetla i njemu su ove priče o novcu i slavi budalaština,
jer to oko čega se uglavnom koljemo i nije naše. To nam se samo nakratko daje. Dok hodamo vlažnim stepenicama života, praćeni sumnjom, kroz otrove nacije, slave i Hollywood herojstva, lutamo ništavilom, jer sve to ne prati ime. Da bi otklonili, kaže Hafiz, istinski laž života, treba uporno izgovarati Allah.